Yada se mo kwa ba bi Adom TV Badwam dwumadie so ene yaje ahomio nti mesro bi a dwumantu ni adaje kra ya wo de hweye nti ene de wafidie ne da ma na ha nyi free ha fisa ha ne ope bia no ye de ma na wotwe mu nyinara health tips no ne ye kasafa tipaye ho nti wona ne ye nhase ne de ne fie won mute ase sa ne ye no duada de kosi fiada 5 minutes ye nche ne ye di nkomo ahwapomuden mu ye fa no kakra duada ye bebo kakra benade ebeka kakra ukuada yawada sa besi fiada nti bedru fiada no na hu se wa fa topic no watini nyina ase emre ne adaje amuniti ene ye ne 5 minutes yada won wase endpoint homeopathic clinic na daroma na yede dwumadie yi eba enne holiday impo endpoint won guso wo ye dwuma free prostate scan no ekoso mema no ko cheke na won hwese prostate no bibia ye kama ne ho edin o how bia animo emano so ya no check ya wodie no mu no scan no ye free lab ba mu dia obetua bia ma no se be ye ono so bra no benya bie na odi abeso ya sen 0244867068 0244867068 yeda se papa multimedia wa wate wa hunu nso yenya 30 years eyomuntia yetemo so ne ya sorry ahomache ye sorry anamuso maka homumre wane nkokora yeda mo ase ene yen client a onso odi wonjwaton de abeso ya sene wo moto airtime bidi wo mo nioma ho dawuro bebo ho dawuro wo mu nyinara yeda wo mo ase wo mo ka ho nti ene yedru ba bia yedru nti wonso afei na wo pese wo ba no bra ne yedoso ne yebie yegimu nyina mo banso a wo behu se wani age ne asom sompa kenya ne se Dr. Sharp daso ti wenkene holiday dia zanke so ogena home nanso oni mfaso a wonya ewo so nti yede ono so ase ene na adwumako dog anope mu achen Josefia yede okoni yo dog no yes wa de bia no de odeba nto hu ase kura obe ndan enkransa yefiri ne kranka de hye buru de hye no esa papa ja obe ndan mo hu aye so sa enenso enefie yede nyame ase se ode nenso akyeye na yagidi ye se dodo na etie ye etu anamo no wo mu ha wo mu ntu o musika nwu afia ayaresa no enye se obi fi ha na osa yade o enti na bi ko hospital enti minyeye no obi wonu ma na ne edi sa yade na nkasa ki ni pa yare keke o edi sa yade na ki no obadwen ho a ontimi nyade be ontimi enti ase da na ewo nneoma bebre ne kwan bebre a yade fa so eba nipa abrabom na yade yaye eho anhwehwemu akwa akire deep meye akokora pa ne nana mame me nana be mame som no echeye wati ase enti ono nso no opemasem pa na okire me nneoma okire afia yenim nneoma o wonim se miswa mame nkire o obi a otimi ye bia abo bia tote sa akyekide se odi to ono manipa be ye se Ghana fo echem nipa be se ye omo mbetime dwa ye ketewa bi meme ya akura nyina me na na kyerem timi ni ma akyekide nyina adwa what ase nti o kyerɛ me nneoma ko deep o kyerɛ ye nim se ne enneoma te se bibi ti se ya kwanya ofa so a etimi ye utimi ye ema ne ye afia onim se akoko butu kosua so kura mpo a 21 days ya na ohwane a kosua na ne hunu na wohwane no ewo ne yede ye aduru ena ni o butu so anse bi so obutu so ontimi hwane ne ayi ne kam ni nyina ewo ne yede ye yewo nioma bebra yede ye adwuma anase yede ye aduru enye se aduru ye no ofi ono ma na o ye ne keke na nsia bi se papa bi ye meka ho adwuma oye ya doctor papa panyino meka sei ayi no yi ne oyi bibia gu anka asem ketua bi wate ase oyi ne hu kyesu awro na yi no mani bu ade no so na me yam ahyeme metwa ya ayi omo yade bi ono me fra na ananse na sa yade no afie twa ho hia se ya oye popo kura abewu ai egu sa mansawa no ba epia keka enya nkura agro metwa na na me so sa eya nanse wo sesa me nsan kula menti maso ye ma na dura na koe afia ye wo kwan ye fa so a ye ayaresa ana se obi metronom se enti na ko ba bia doctor no na obisawo
wo hu se wani a yellow krampo timi kase kwana kwa lab what ya se wo fa kwan bi so ahwe nneoma bi ye oba bi wo no ma ye de okwana se nipa no se wo hwe ade na se ohun se nneoma e forso e chechiri nipa no ebi chechiri ne kan ho otimi kire se bia pe ba bi foforo pe ba bi na de ben nafa ko wabu be ontimi enwu hospital na nim ase anase ontimi nka bibi enfantia doctors kuo no what ya say obu be na oti ase a awon ma me papa wutie me a watie ya ache enne eyefa ahode ni oje edade ma esianso wate Dr. Sharp the demon chaser enka brini bo frim kransa ye freni kanka sunsu ni tumi ni anwode wane so no ma me papa enioma bia eha obi a no efa yade kwa so se otu anamon de bai ho a wo mmre biem enti na da bia no ye challenge Ghana fo ene obi biara oti abrochire ba bi biara se obi yare na obai ho no na se ye manaduro ya ma waduro wanu waduro no me pa to se yantima anhwewa ma me papa ebi kura pontimi nsi wo ya ka chida ena me se me ma 15,000 Ghana cedis me de ma se wa waste to time aba wono mo keke no ma me papa sa na tie ya de bia ba ye ho bia no nyankopon adom ni tumi nti no ene ne sunsum a odi ama ye nti no me pa to yetimi ye ema ahoto eba mo obi biara odi na be sie ho bia enti na da bia wonti enka se we fresese anase we fresese maza enye ezo sa na tie brada bia so no ye ba Adom FM anadwo be 11 to 12 me pa to tie ho no no ye bie course ene ne keka ho man papa sa na tie wo yare wo de akina che wo nya solution wo ba bia yade bia wo din bia wo bia no ma me papa wa duro me na me ka kire wa duro se wo ni na duro a na wo ni na duro bet yade bia wa duro sa na ye hu entu kwatena ma doctor bi ka kire se we di eni adura eni ado no ode ma na yede anya ni ono no de ma wo se nom no ya duro me pa kire sa na tie enti yade bia wa duro na enye yade bia na obitimi ye ho no ma pa fra chachakwata mumu na kompo me pa kire ye bibia ye yade bia me ho no no me se me ho ya asori fie ye mfa me nwo pa ni o mpa kire me nwo pa ni eda sa na tie ena yenye lab bibia ba me on mate sa asori fie sa pepepe na mum nkontompa so bi yare da bia me kasa asem we yo so bi yare a wo so be bɔ mpa ya ma nde ne wa Jesus se no hu mframa no ti wi chem no asori ya ma wo bibi hawo bibi ne hawo na wo ni mu ne wo ye ma me papa wo yare age se wo no maduro aduro no na be ma yade no aye de ben atimi akọ ama hu atọ ye wano mo no ena me kire wo se wo china bra na wakọ hospital anye ye no fuani bra ho no na hwe se obesi etu anamo aboka biema na se wa mantem na ma bibi daada wo de a omo ye wakatra ma bebre wo atiasfo asase so o se ya kirew ya ka muatin pi Ghana mpanyfo nyina hwa yen a policefo a lawyerfo ene ne keka nyina mpacho omo hwe Dr. Sharp me pacho enye nipa ba akofo na ne bibi yare o bi wonu ma oyese ne bibi yare me pacho bi atie ye ede onkrofo ba wo nyina hoto ma anya saka da bi anka fi anka bete se Sharp say you da bia because me free share bo se me mankrofo 150 mil ache ene 100 mil ache nya anum nko Kumase num nyina yakwa ka o abia bi kura me ko Kumase kura no me kire se ma ba sante hene na no se tu ababio na sase so no se me ya duro ma sante ni bi na se o se ankwa na ke se mato ne mra me ma nantwe nkwa nantwe ka nkwa mako beginning me promise 100 ye di bai wan ya wanya ba akompo ene ya sande bi ka ya ka 500 kura wonya gise bia ya kwa no ne ya sie bia ya de kwacha ne de wate ne me kire na se sa na tie ma me papa wutie me ma bibi ya de ehun nsam enya odadwene mrekwa Dr. Sharp the demon chaser wo ma me papa wo ba ye hono ma ye oka soa ye ni branch oba bia tie ni ye ebi fa ye din ebi kura so mo ton demon chaser me pa cho Dr. Sharp ne ye demon chaser no Dr. Sharp the demon chaser ye hono me ne ye no okwa ba bi na onya program no se untimi mframe ma me papa sa na tie wo ba me on mo fa ka soa ka me wa kra ka soa wo fa ka soa ka
no wasi overhead na ase wisi overhead na ase na kese nyame aye wadom no no wo yade ni wa yin nyina ebe program no afaka ekwa new market wosu besi ADB bank Agric bank ba ko pe na wo ka so ADB bank wisi wo no ma bi ubise nipa bi ase o hwe Dr. Sharp me pa acho oba kire me pa acho sa na ti nipa ni nima na kese ye wo ho wa ba wono because me pa acho ye ko area onum nyina mpa acho yade ni bibia ya kana hyedem ama won't say yade mpo no ansi bi wo ma me papa otie me wo be a consultation 200 Ghana cedis na wa bo ahun for yade no ye be she duro na se ama ye duro ye no ye woni ye de sha ase e de manipa me pa acho ye sha ase de mawa me pa acho wa no ubo nse emioma ekoso afi ubo nse wa na opebosia udi mirika epebosia eye de ben ebeji aha na otu aso ema de ben enioma eba sa na tie ma me papa numbers ye wo TV no so no fa ni nyina ya adwuma ma me mo ayi ne de ma mo first WhatsApp no 020 489 7454 020 489 7454 050 554 19 96 050 554 19 96 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 ubibi se wada oxygen so kura mpacho betimi ni yaka ye makwan tin ni bra me pacho ne wo beto no yeah that's it say yeah dog a charge ko no e di monchisa enfansi ha mate yeah that's it nyambwa na suki ye beto aso enti Dr. Sharp now say den kan ofre no no bedi nkomo na fe ni how bia so waboa ma yankomra na foforo so ewo ho eja lote anopa mechia wo happy birthday nko emma eja Jacobs alote ana alote Jacobs onkwaso papa onkwaso yankomra ne ba ye beto so